Ko kore ke uhu wha mai he talamalo e whanua. Ka mai ngā hi tala whatapu ko toa bek whatapu a pa mihin talangata e tea o whaik toa mama. Ka e ada mo e whainga maari ko ni ke whahoko atu e tau prokalama ko e tu whunga whanua alo au ki he whiawhin. Ko ato e tata le rei ke teki mo tolu ko toa bek ainga. Mo kau mahe tau prokalama he whiawhin. Mo katak whamare mo beho no ngawe aki ai matsoa take tokon ke lau ko ngā. Ka ku ki fofoloa mai ni ai hono o mai ke ngau aki. Ka ko ne alu pe ko ka ke te loko lava o whahoko ko ia ai lau ko ngā pe ko pehe ke tui ai matsua take ngā ke tokoni ki hono lau ko ngā komeni mai mea ke lava ke tonu hono whakaukau atu ki ai. Ka i hene pehe ko tui pehe ko ku e lau peo ngau lele atu i hengai prokalama ka ko whinga pe foki he taimila. Ke oua e fufa whalala ai, ke alawa ke whamala sino i be mata ke la peo whahoko e alau konga. Ka koe i hono whakatoa ko whakatawanga pe e ongo le reia te tau polokalama ke teki mo tolu ki apina. Ia ko whiawhia whoke tai le rei palofesa i he laine ke ma whahoko te tau polokalama ko ia o ahni. Palofesa tere ta se o laftani. Ia ko mai heni ke whakakato e tau polokalama ko ia. To funga whanua alo au neongo o ki fofoloa mai i kai ki whakahoko e polokalama i he ngahi uhinga ki he kehepe ka koe ne mau koe whainga maari he whiawhin ko tui o ku whawhiawhia ia ke te au ko ngā ke lava ke whahaki catch up pia mo e palofesa i he ngahi mea ke he kehe ko ia hoko i ho tau whanua i ne pehe ko whiawhia ki tātai le rei e palofesa pia me Ken Pela me he maananga ko ia University o lo au malo tau ma o e whiawhini palofesa pia malo e ngau e pia me Australian whiawhiha ke palofesa e University o lo au pa whiawhiha ke family ki e whiawhini. Malo beto e uho wa pia ko whamalu atu i he kalamalu e whanua lo tu pia mo e ako kai whahoko ai tau polokalama pia ko whaampe ke whaapa ki kere tupu ai kakai e whanua ni o ko whaoa at me he mananga Ken Pela me he matakari nana wala ko kakai ko nau koloen kan para kai ke ko Luciane mo family o maurelei pe o e wao ai lava pe ngai fatongia pe ko mau whakakato pe ngai mea kotoa whia mau ki mau nofo for family pa pe foki ki e lo au ko e ngā uen ke tau lo au mono wharere o ke i whanonga pe whawhiwhia pe ngai mea o koko pe mono ngai ola pe o koutui o ku lau maari e rei pe taine princess ko la tu fui pe katu aho o ko lawe i pe mahala o kune kei mai moa whatotolo i tonga ka kulerei pe ne kau tai whanua pe mo e whare amata apure ko i tala whekau lahi ko ia atonga ki heni ke tistu yalangingie pe ki kau takilotu heni mo e ka inga tahine kulerei pe o mau whanuan mo mau pare mea e oi wau kai whafoki atu malo. Malo apito, profesa kouti koe ahoni foki koe pipa polokalama he ahoni kulahe pito ngahi mea hoko pe mei tonga, ngahi tunga wha politikale ki tau iai, ko tiu ke mea ipe ku o si talaki mai e tau whiliwhare area, aia e kamata me he o se lea sisita aho walu ki aho hiva o katopa, pea kamata rewa ai whiliwhare area i aho whahoko whiliwhare area aho wanoa ko novema. Koe ka full-time lahi en ai tāpuni koe le sisita, o sea pe kau candidate for all kunau asimai, kamata e nau campaigni, whakakate ngai whatongia ko ia, ka koe tuunga ia ku iai ko ia e tau whiri, whare area ke tauni, pea ko ti koe tau ene makehe ai whiri whare area, ko ti pe ai ngahi candidate po o, pea moe ni ihi te nau asimai, i menga he wahenga ke whai mea hano whiri ko he kakai, ko tau kau whafonga ko ia ki whare area. Ka ki mua ke ta alu ke whiri whare area ko loto pe, ke o atu ko ngā koe wholoa koe ke ta polokalama, ka koe pe ngā himea ko na e osi hoko mai, i he waa taimi koe ka ko loto pe ke o atu, ke whai mea i hao wakai pa me
me sito lo au ka tata te pito ki he taha ngahi lao ko tari e he tui i he whakataha toko ni ai ka ngahi lao ko ni na e kau i ngahi lao na e o se o mai mi whare area o whahu atu me he pureanga o ave ki he ene a fio ke whamoni hua whai pe a kone tari ai ka lao ko ni ki he whiri whare area ai ia koe kau no pere te nau o tari i he lao ko ni ke kau e kau kantiteiti ko he no pere o maha nau hingoa o ave ke whamau anga ange ke kau whafafonga ka kai se vi i pe kua hanau mo ua ka pa kua hanau mo ua he ka ke nau kau he honau hingoa he kantiteiti ko ke whare area pe a kone tuu ko ia i hene o mai ko ia pe a ke ngā tai o ku fie mau ai kau no pere ke nau i tonga i he taimi ko whai e koe whiri. Ka koe ko ngai e ko loto ke o atu ke wakai. Ke whiwe ho wakai ki ai. Koe ne tuku koe ni ku me tatau re vai lao i ha whahinga taha pe. I he kakai me kau no pere. Koe ngahi ki mua i he i lao koe ni hono tari na kehe pe. Koe ngahe na e ki mua koe i hono tari koe i lao koe ni na ke ave ai kau no pere ia ke wha mauanga ke wakai pe kua hanau mo ua pe mga hi mea pehe pe na e lava pe no pere ia whai ne whiri me toa preanga ala pe ke whiri mai me toa preanga pe ala pe ia ke no pe e muri ka whahoko pe whiri whare area ka ko eni kua pau ke tonga tahaya ko ia ka toki lava ke whahoko ene whiri mo kau hono hingoa he whiri whare area pe ho wakai ki ai professor. Io, koe e hoko foke fo i keisi ki mua e uho i wawaulahi. Koutu i maha koe kau whafafonga pe koe naku nau i he kabineti, pe a mo e koutu i pe koe i he manatu ko e no pere nuku pe ko hai. Na e whai ai o hake ai mea whekawak mo ua i he tau teu whiri kua osi. Ka pau ku tonu e ku mau pe na aku toki ilo iai e au ko toki whatoka ngā iai pe ai tu ko e lao ko ia ai kai ke ngā we aki ai umea ia ke o iki no pere te whito ki he mea mahu inga ko iau tau os mahina pe ka tau tolu e tu unga ku nau iai i he whonua ko tau ka ulu i haa ko kau no pere mo nau ka kai mo kere kere kana ea mai kai ki he tūtūne ai lao whiri whare areana kai ki he tau lawe i ki mua ka ko mena e whatoka ngā i pe ia oku i kai ke whahano siofi ki nau tolu pe whikau aku mo nau ngāhi mo ua kana e hoko i fwoi keisi kana e toku o sio no we i maha ko e ki no pere nuku o mahino ai oku i kai ke mahino au pito no wha mahino me wha mauanga oku kai pia nau moa nau tonu nau kei whiripe ai o ke hei au pito ia me he kau whafonga kakai pia nau whiripe nau tonu me muri ai o maha ko ngo i konga lao ko ia motu au pito maha pe ko mea pe me ka matanga ka koyanga ko e kau wakai ki ai ki mua ko ni ku whakahoko ko ni ko manatu i pia na whai ka tala noa ki ai nau pehepe i manatu o to tonu pe ke fai ano whakaukau i ai tuu ko ia ke ua te nau mo ua pe nau tolu ia ka nau kei whiri pe oku fuu ta palanisi au pito tala noa ia ki lao i ene pe te fito ki he o wau mahu inga ko i whiri whare area ko i whiri whare area ke te au kau ia he o wau o mahu inga nge ia to o wau i tonga ko tu ke te au ko whiri whare area ko o wau mahu inga taha ia ka te au mo whakanofo tu pe ko whakanofo ka no pere ko usio ko ma ke ha bite whakanofo tu i ku kau ai whanofo tu i he o wau mahu inga au pito ke te au ko whanofo ka o no pere tu ke kau ka whanua me ka matapure mo whakanofo pe koe whiri oe kau hoi no pere pe me kau whawhonga ka kai ke nau ko inga ko ngai whatongia mahu inga e ni ko no whiri ke nau taki tau tō mahu inga nga te au ia e ni ange i ngahi o wau lahi e whai e whanua ko
whakawhiawhia mo pākai mo pākatoanga o Saipeia. Ka kokuinga kau e whiri whare are a paktotonu ke mono mo kapi ma upe i e kau hau he o kumbalawa pe hange ko ngai kau kawe o kou whawhai e oe wabau. O kui kai kia ha me aia i e konistuto ne o ku tapu ke whai hono kapi mono. Tuku ke ai ngahi kupu ko o stala mai e tu o tae ngata. Aia ko ngahi kupu e kai ke tau lava wei. Kai orewa ke toki whai ha liukawa pe ko hali liulahi ai whonua. Ka koe toenga koe ngahi kupu kai ke tala mai o kai ke tala mai ai ke tu o tae ngata. Pea koe mea ko ia tatau pe la mo ko nistu tone o kutau ke ilawa pe o ririo. Pea ko tu koe ko nistu tone o mahu inga ke ufama mawhae mea koe. Koe me ko pe se te fitu noa ko nistu tone ia pe toe lahi hake ue mawau. O koe ke ne kala mai ia ke tu o umea koe a tae ngata. Ko kusi oe ko nistu tone fua pe oia pe se te tolu noa pe toe si i fuai ki he ua noa o ne kala mai ko ngai kupu ko ni e tu o tae ngata mala ba pe wana mo tolu no ko to nga ko fitu no ko ni su to ne o ke kala mai ke tu o kupu ko ya tae ngata tata pe ko ni su to ne mo la ne ko me ko ni pe ku ta la ba pe mono kapi ko ku hinga ai he ku fa ata pe ya ke ta wala ki ai ko me ko ni ki ono fa fi la ya te au tata pe mo ai ke nau foki ki tonga fili e ke to au bite whahinga whakangei a koia o kuta e pot tatau mo ta e palanisi i e o wau e whiri whare area. Koe no pere ke whoki ki tonga. He wikai ngofua, hataha he kakai, ke whiri mei muri. Ka koe ha mea uhinga unau whiri e mei muri, koe angai a lere mai ai lao. Ka koe mea kou whietana ke tu uoe wawau. Ko me ko uhinga ko ke pure anga ko ni he ko nau fokotu o ni pe ko nau la franga pe ko nau kapi pe ko nau mono ke me ko ni o ko kala no ma pe ki ai ke kalo nau hopo hake mo nau fai fatong ya mo nau hanga kapi mono ai ngahi me alele au pito ta kau be he nau hanga ai ngai lao mono ai ko fare a foko mono pe ko la franga ka pa ko mono o kula ya bete na me na kai no ko ni I he va o kabineti mo tamatui pe mo na do ai he va ni kabineti pe mo ho ki no pere e o me he va kabineti mo fata to koni a isa mo fare area I foi kai no ko ni he ko ta no ko ni te tau foki mai ko nga we ya kabineti ko na foi pulu ne ka pe ko tu ma o pe I ku tau ka vei ai ku fia I he ko ke ka to ai nga o kabineti ko ni ka ko fia o me ala he na fai mo na to ko mo wiki ai ka o foi whakatonu pe ko mono ko ni he foi me alele au pito ia ngai wakai pe fato ngai ke tamatu I e o wa ko fia lave ki ai he ko nga o whakata ko mo tu I pe te ke whai e mea koe o ke loto ki ai, pe te ke whai e mea o loto ki ai tu I mai lele e whonua, e hanga e tu I o whai e mea te ke whie mau mai lele ai whonua. He ko puri anga ngana e toki oko, o kulahi apete ngai whokotu mono mo ngai la whanga na ke tari he tui. He ko uhinga koe taha ke ai, na ke whaha whenga o aki mo tu I. He ko pau ke whai ai whakawhetongi aki, ai tauhi wā mo I tu I, ko inga kai lava e kabineti mo pare mia o whai e mea ko o whaam kai tu I ma e lelei pe a whai he tu I e mea ko I au whaam kai pare mea ma kabineti. He ko hai uinga. Ko inga hu te kai ke tau te mokalati kakato. He ko ne ko tau kei ko me pure anga nai toki osi. Whai na ngai whai whatongia. Ka nai ngai me ai, na ai awhio ia he tui o whatu tā makia ki he whonua. Peko e ne pure ana. Ka koe mea ka nau taratu ka te koe ta ngai poro kalama ki mua.
Ka iai ha pare mia mo ha kabineti poto tā talu me he wafe hongo furu. Ko pare mia mo kabineti ko ni tala noa tau ataina pe ako. Pe oku whakamo ni ia e o mea lahi oku hoko o taua o maike. Mahalo ko fo i ngā au e whakao se ko nau whai koen pea. Pea tau ngā tai o teu teu ke whiriwhare area. Whafoke atu he, koutu mahalo e ua o lahi ko ia e. Ko osi a whare area he. O ku toki tāpuni foki ai whare area ia i Okatopa. Aia, e toki whaia official close ko whare area. Toki tāpuni Okatopa pe toki whaere vai tau whiri i November. Ka koutu mahalo ko osi, te osi whakato ngā i peke tai a ngahi wāhenga. O ku osi kamata ngau e holo e kau whafufonga whare area ke whakahoko e nau campaign ke nau ngahe wāhenga ke whakakato ke ai pure anga. Ko tui mahalo ki whainga taa whoki ai taimi o ku te ihe kabineti ai. He kua hau toko whatongia whakaluku fua whoki ki he whanua. He kai ke lawa ta ofi e whatongia ki he whanua ka te whainga ki te campaign. Ko tui he kai ke fuulahi whe e anga ko e wakai he kai ke fuulahi whe ha taimi campaign ki he ni ihi kone kunau i he kabineti. Ko ngā he kutoki ta ofi pe na ngā we ana ke au whiri. Ne toki whakahoko pe whiri ko o sia hana whatongia i he pure anga. He ka pauna e tala usua tu palofesa pe whe konga ko ia ka pauna e tau pe he ko whai whiri November. O koe ko uhinga au ke he kabineti ko ni. Ko ngā ka pauna e pe he anga ngā we pe osi lewa pure anga ia. Ko hai pe pure anga he tau ko ia osi atina tolu i September. Ka tuang rewa ha foi ha pure anga whakataimi ke nau. Whainga mea pehe. Ka pau e ka huanga lau ka pau koe ke aha mea pehe. Koe mea pehe hoko koe lelelere pe pure anga koe ni ke au ke nau taimi ko whae whiri. Mahalo pe ai pe taimi ka pau koe pure anga ia koe aku nau fu pe mai na toke nau campaign. Ai te nau lere whakataha pe nau ngau na tomo nau campaign ka orewa ke au ki he. Campaign ake me e pure anga ka ore ke au ke whiri palofesa. Peko whe anga ho wakai ki ai. Io moone au pito ia he ko tui ko mea he ni ko anau taimi. Hange ko mea ko o ke tala mai. I kai ke iai ha mea pe ko whakatoka ngai o ku pehe katoa pe u whonua. Aia koe mea kau tau sio o ku lo ua pe lo tolu pe lo whae whatongia koe o ki e afnima o kau minista. Koi. Tuku ke ka pau koe kau o eiki no pere kuna i he kabineti he ku kai ke whai whoke o ki no pere whainga campaign koe ni o ku tau whai. Koi. A tau tolu i he taimi o kau candidate ai. O kai ke te tato ke alu ki ai o whieta noa ke anga e whainga campaign i a kau no pere moi. Mea ka ko tala noa ia he ni ko tau tolu. Ko tau tolu ia ai kau whawawhonga e kakai. Pea moi taimi ko nau kabineti ai. Ko nau tolu ia o ku fuai ai lo ua lo tolu lo whae whatongia. Ako ia, mai koe ke tau teu teu, so nau pehe au ia, ka ke fong nau pehe au ia, ku osa pite wharearea, pe o se hapa teu teu, hangi ka mea kanu ke o mai. Kono maoni ia, koe nau alu pehe ni, koe nau fua katoa pe, mea koe ni o aluato ai pe, o toki mawa pe i ano, a whai e fo i pasi koe ke whai e whire pure anga fo o. Ai whai ngā whakawhetoki koe ia i he. E tukuange koe ka tau whiri. Matui koe taimi a ko o ku wawai koe ai ngā sea ai taimi ko tukuange kai whai e whiri whare area. Ai a ko otometiki pe ai tu ia mo e whatato ko ni i tu ai ko ni stutone mo lao. O puke whanua ka e tuange ngā sea e kau whafufunga mo kau kabineti. Ka koe me ai ka ku mahalo o ko me ai hange ko tala noa o o ku whianga ngai mo kabineti ko toa pe
ai kai ke ko alo e ka fonga ya o kai ke na kapneti una osi ku foto nga fa go na lere na tolo na nga feitu e fonga ke ya ke na campaign ka o minista o ku na ke fe fola wa ki holo mo ke fai holo nga fa to ya si hange ko poini si e kai ni ke fai na campaign Okay. Ai tau pepe mga tuunga pehe na nga i fai fatongia ko os fai mo ha na taimi ke na wawa tuai ke na fai na campaign ni me fo i waha ko fe September o ka topa November ahua noa Okay. Ko ngai ni ko pick up mi ho whamatala he kamata magani ho whamatala he ta proklama ko ni. Ko ngā ku ke hanga puko o mai ho statement ko pure anga kawen he pure anga lele i taha. Ku ke i he anga hau wakai, ku ke lava wakai ki ai. Tatau behe pare mia pe mone kabineti u kawi he pure anga lele i taha ku whawhiawhia i e ka koe. Yo sio kai ka Agwai foki ai ngā statement ia ko tuku mai he ni ipa ku takta wa daina be fok professor ke ne anga ne wakai kwai ai statement ia ku tuku mai he ka ni he social media na be he ko pure anga covid taha en i he uhinga ko ge hanau langa fonua ko ge hanau u me be he neongo o ku lahi apito ngahi liliu lelei ku whahoko he pure anga ko ni whakakake hake tuunga ku na ai lulu tai ka ngahi poate ku lava o pai reform wai ba ku asimai ngahi li ola le rei mea he holo kone uila holo e vai ko to e bendau sio ke tau hika nau whihu i hoke whio gea ko hai mea whai ke tau hi aki ai ngahi holo ko ia he hangai kone ke holo uhila o koe gi mo uhila i tonga kuma totong ma be he mahina koe mo uhila koe no molo koe he mahina o ku i he ni mangia walu noa no folo be ni mangia walu noa ni mangia walu noa ki mua koe tainimi koe talo ni me siulai o a o mai ke tainimi koe Kange ua e wapau nai ko na ke pehe ufia mo ua ho mo uhila i he mahina ki mua koe i he fo i reform koe ni ki mua koe ai o ku nofo pe ia i he mahina ko tohe ni mangiau walu noa. Ni mangiau walu noa, ni mangiau ono noa, ko mimi avaris pe ia ai i he mahina ko toa. Ka tau pe ia mo me tō pehe pe mo ma uhila ko i pahu. Ko ia. Ai kone osi kone ai fo i liriu kone whahau ko i siulai no fo i holo ko ia. Ko mimi avaris kone mau totongi tai nimi o ku i he tolungia walu noa ke whangea ua noa. Aia he gu sio atu koe ki ai, whakawhiawhia whokia. Whakawhiawhia ia kia te au he gu sio ki ai o pehe. He ko difference ko he mahina o ku lava e mea kehe ai o whai aki. Ko kongani koe na whawhiahui e mea kani ke minister koe ni ngai business ko talangi. Ko ha mea whai, ko ngā he ku mau manawasi i whoke tautore ka kai mauhila. Na ka ki ilere whakataimi pe ia. Pe ospatek foki beia ke ne mea e tunga koe koe nai ai he. Ko hai mea whai ke mahino ke kakai whanua e nofo pe he laine ko ia he discount ko ia pe to e tō hui whai ki lalo. Ko ngā kata e holo ki lalo ko sai taha ia. Ko tari koe na mai he ministana ni tala mai. Te tau foki pe ke he mea koe nua ke whai November. Ka ke fia mao ho uhila ke nofo ai mo mao lalo. Paka whakafoki mai pore anga gona nau tu koe whe uhila ke nau foki mai e whiri. Ko ngā ka mahino e Karen D ho uhila e lelelere pe hea i pe he tau e whaa koe ni ka hoko mai. Ka koe ne maari ane tari koe. Ka kehe fo ka koe kuhinga i talatu. Ku ke maha statement he ahoni ko pore anga lelei en. Ka akulahi ani ihi ku nau o mai mo nau statement. Nau tolu nau pe he koe koe ka pore anga lelei en. Kawen he pure anga kaikelere ko ngahi uhinga pe professor. Io un mau koe katak. Io koe
ko o snofo awea o hae foirea, o whama opo, Kui. Pea kui kai, ko whama opo, ne te kai ke tau e taha ai pure anga koe ni. Kui. Mei he pure anga ko toa pēna i o nau tau e taha. O kou to'o ngā hai pure anga me wāwhe ongo furu, kai ke uto'o kātoa ai tēmi pe e nau pure, pe koe whā, pe koe ua, tā u, na nau ihe kabineti ai. Ka kou to'o whakafuafua e ku hanga hulu i me wāwhe hongo furu ki he aho ni, ai fwoi tau pe taha ai ngā ue ai pure anga. Pe aku makatuunga pe heni e ku hanga o sivi ngai pure anga, o winga i koe e ku tuu i e ku poini koe pure anga le rei taha emi koe pare mia le rei taha koe kabineti le rei taha pea koe pare mia mo kabineti poto taha pe eni ma ai le rei ai fonua. O kai ke winga au ia o ku vare ai pare mia mo kabineti ko ai upure anga koe. I kai, nau poto pe nau tou. Kana keke nau poto nau tōru ia ki hono whakalere whanua, ma ai le rei whakaluku fua ai whanua, urua kia, koe ua. Ne keke nau nofu nau tōru ia he mea koe justice, koe whakamau to tonu, moe whai to tonu. Ne keke nau nofu nau tōru ia ai ke puna kaki mai e fo i mea koe ia ke tausio mata ki ai. I he mei wike moe mei aho kotoa pe. Koe. Ne kai ke nau nofu nau tōru ia, he siofi ke potu tatau ai hou e iki no pere, moki kau tolu ai kau whafonga kakai, moe tu i, moe toiha. Kai ke nau nofu nau tōru, he koe hae uima. O kui kai ke aha whakamooni me mono e koni stuto ne, pe koe lao whakanganga ke ne hanga o prove, o whakamooni mai na nau whai fo i mea koia. Ko ksivi pen fra fo i tau e taha. Wa e pure anga koe ni kau tika ke hoko hanau tau e taha. La e pure anga koe ni. Taka pau te kau whakalau e statistika ke he mea una wasi whai, ke whakasisi ai whai hia, whakasisi ai whai toko na tapu, ka awhi corruption kalu e whakotu o mea koni koe whakapuna i tonga i whekau akma pure anga pea moe corruption. Whai hia kau kaki. Ka mata mai pe nau hanga kai e koe o tonga mate. Ko kuhinga e, ka pau te utoi alu e whawhafo i shiu, whawhafo i lao, ke mea kua lava he pure anga koe nika ke tau lava e tau to i he fo i mahina pe na nau tu kamata i fe sanua na nau kamata i fe maasi ka koe mau koe tau kano ke pure anga koe ni ko inga koe whaahi whakapolitikare ko inga koe whainga tui whakapolitikare koe tui ai patoa heu nau mawa e ua koe tui ai tu koe tui ai kakai pe ia pe oku no wharea, whehi a nekina, whehi a aki. Koe toko lahi whoke kakai o koe ke nau, koe tau tānoa mahino, koe toko lahi koe kakai, koe mea pia u ilo historia. Pea u whai penga i whakatotolo, koe koe mea neo ka kulau a. Koe toko lahi kakai o koe ke nau lava nau tau, o ma o whakaukau li lei ki he u mea lahi he whonua. Koe toko si ipe, ko historia ai. Toko si pe nau lava o whakaukau e whonua, i he politiki, i he lotu, i he whamiri, i he ako, tau ako kotoa peka koe toko si ipe. O nau lava o mai e u whakaukau, lelei ke ako. Tau lotu kotoa pe, koe me aia o ku tala ia e historia pe, o ku tohi lau miliona tala noa ke mea koe. Koe only a few, pa koe uhinga e kau tala noa e tohi kapu, koe mui ko sisu. E ui e toko lai, kai Filipe toko si. Koe ngā koe whainga principolo koe ia. Whainga ta ai, koe ngā koe tau tā noa koe ni ke kakai. Toko lai a pito mama e kakai ia mo mea kaku. Ka te naome na tole nau whehia whakapolitikare kia tau pehe ko
toki uka mea. Piukala. Toki uka mea minister policy. O kai ke lava e tonga, e kai ke lava pe e kakai, ke whakawhai ke hei, ene whehia koe ia toki uka mea he tau e nima kōhiri, mo toki uka mea koe ahoni i ene, i ngā uele leo kone whai. Kai ke lava he tonga ia o whakamawa hei, ko toki uka mea koe nana tui whakapolikare ke he, ko toki uka mea koe ni kune lava o tuku hifo se tistika whai tō kona tapu ki e foi, maulalo taha, ai si e whai tō kona tapu, mo e whai hia whai tō kona tapu, te kai ki tau mao tau historia. No fo pe ka mai a koe tau pe koe tamatu, whehia pe foke kau tui ia toki uka mea. No fo pe nau fo i kau lau koe mo e nau ita ka toki uka mea e tau e nima kōhiri. No fo pe ia. Whai e toki uka mea ia fo i ngā uele lei koe ni, te kai ke aha tāte ne whai ha minister polisi, pe koha kabineti. Ko ha mea kau ka nofa i au, o kai ke upatoa au, pe o kai ke utui au ke patoa. Kau kai kau ka noa ke he mea koe whakawhai ke he, o kui e kau pālangi a issue me he sino e tangata. Mo e ku whakasino. O kui kai ke upatoa, pe o kui kai ke utui patoa, ka o kui ai ngā uelelei, ai kau whafofonga e patoa he kabineti, o kou wha apapai i he, koe tau rea tonga, kai pe rea pe ngau. O kou whakamau i au, ai kau patoa, mo kau tau ataina he kabineti, mehe e nau ngā ue, mo e nau whakau, o koe ke whakamau i au, po e nau hau me ta whaaki whewha politikare, pe koe no pere, pe ikai, pe koe, na kou tui koe mea ia kou whea mau ke ako ke ai e whonua. Koe mea kou whea mau ke ako ke ai kakai. So kou whatonga i whukai tau alkuen ke whiri. O kui kai peke lau e he ta whaakia koe ai ngā uene lei ko whai he kau tamako. O ku ke itala pe na o mai o kākā pa ku na o mai whaheke heke ke tu i pa. Si o mai kau patoa pe he ko tau aluen ke tau toi whoki atu ke tu i. O ku si o mai kau patoa tala mai o mo alu mo tolu ke mo to whakalai ke tu i ko mea na tau teke ke tau mawaha me tu i. Si o mai tu ia, o ku lea ke kau tu. O ku alu e kau tamako na whakaheke heke, hange holo ha lami loto koe kākā koe aike nau ha ki sa ia e tu i mo haia nau tonu. Sege mea koe ia. Mau i ai whakakau rei, mo ngā ue rei i e tau sino, ui he kau kari ki koe, tau sino kai tuko ai isi ui, ai uhi ngai. Koe mea ia i e tau kakai, ta tau mai u whonua, koe majority e kakai mamani, whonua ko toa peu pe sete walu noa ai, koe tokolahe kakai koe ke nalau na tōria whakau le rei mo make hanga he decision, kau ataina o ikai whakasino. Pe sete walu noa ai whonua ko toa peu mamani, o ku nau tau whakasino pe nau tola, nau tala noa ma nau whakau ke hamea. Angai koe te si of kani mea kou hoko. O koe ke lava tau tolu ai pe sete walu noa o tala noa uhinga. O ku tau tā here pelu pepe mo toki mo palalafa mo mea. Kau kai ke tau ile tau tolu o tau ngā ke palalafa mo here pelu mo toki. Tau pepe tau tolu koe uhinga. Hange ko whakatata koe ni. Kau kabineti koe ni. Hange ko matenta pueluelu. Matenta pueluelu e kunovo i tō ngā kai koa na e whakafonga minister polisi mai e kui tonga. Te kiu sa matenta pueluelu he tainu ka pure anga ko sa mula kispohi. Hene umea na e whai. A matenta pueluelu. Ko matenta pueluelu ka tau pe he ahoni. Ka ko hinga au kai ke unofoa he sino o matenta pueluelu mo ne whihalaki he kohiri. Pe koe patoa. Ko unofoa uia, koe ngā ue ka matenta pueluelu he ahoni o ku fua mai. Ange koe tala noa sisu, tau nofo he fua, he ola. Koe kabineti koe ni o koe ke nau ngā ue whakatau taha individualistic. Ke alo atu peka mai ako he, pa alo atu peka mai ako he. Kabineti koe ni unau ngā ue whakatau taha
pea whaka communion, toi whaka kāinga. Ko mea ko na o mālohi pe hea. Ko iai kapineti, ako e kapineti nei toko osi. Na o ngā au e whaka kāinga, e te ai kau kapineti pe ia, ai kau minister ia, kapineti ko hirina na o alfa tau tahape. Ange ko ini. Alfa tau tahape na tolo kumia na o ngahi lelei pe na tolo ihe kapineti mo e whonua. Ange ko kena kau kapineti ko na kau he lulutai. Nike ke kau kanoa e kau kapineti he lulutai kapineti ko ne pure anga hua ka Ameriko. Ka koe foi kau kapineti ko ia na kau he lulutai. Nau toi pena nau kai e merino ko e lulutai. Pena nau toi hanga tupangi e lulutai. Koe whahinga mea pe. Koe whahinga whakapau te toi vete atu au ke ma vete e mea. Koe pure anga koe ni. Teike a hata e re toko taha. Teike a hata e kumi ene mo ui poka toko ua pe toko tolu. Ikai. Keiki tau maa tau toko kumi mo ui hata pe toko ua pe toko tolu. Ma ke pure anga koe nika nofo e toenga kapineti. Koe uhinga e koe te tau kawei. Ue wala. Whai te rehe kakai e nau whiri novema. Koe. Ka te tau kawei au ia. Ai whai kau kapineti koe ni. Koe mea pe whai toko whana e whiri mai. Mahalo ko sinai takala pe e whiri. Mahalo whiri te hiva. Mo whiri e sinai takala. Mo whiri a. Koe tā noa pe au. Koe ke ulawa ia ti te mene e whiri e kakai tonga. Tā noa pe au ke hoku loto mahina wha politikari. Ai mea koe no kou. Mo whiri ka atoa he kau whafofonga o e aho ni. Ko hinga ke ha. Ke lava ke hoko ke whakaose na o ngā we kapau pe he mahina e walu, mahina e fitu. Tuku ke ka nau whakman nau tō luia e solo tupangi ha mea te katoki hanga tupangi nau tō. Koe. O ku hinga ni ke aho ni. Ke ngahi vahe ngā kotoa. Aini o kuia e kau, koe ke utokanga tau ke ngā, koe ngahi vahe ngai au, o koe ke ai kau kamai koe ni. Koe. O koe ke ui lau ia kau cabinet fo, a kau candidate fo, e ni ite nau hu, mai koe ke kānoa ka nau tō. Po koe ke kānoa au, koe ngahi vahe ngai au, koe pe kau kamai au, nau kau ataina, pe nau itua na tō me cabinet koe ni. O kou tānoa pe au ia, i e fo i toko walu pe fia o i cabinet koe ni, pe a tānak me kei toko wha. Koe kau kama pe, o kou kānoa ki ai. Tau pehe koe toko tolu me he ta haua kabineti koe. Tuku kea sinai takala e mahalo e kauia he whiri. Ai koe toko tolu koe nai whiri mai. Sinai takala. Moe toenga koe ki he toko tahaua. Koe ia o kou tala noa ke ai ke toi whiri mai nau tō. He te nau lawa ka pau te nau foki mai. Te nau toi lawa whai ha tālanga i moe hoki no pere. Ke lawa ke nau foki mai pureanga. Ka aku whakailanga whehu e mea koe ia. Ko yanga pe kumbuno muna ya ko am ke na foki mai mo kala to loto pe te uhanga vete atu he ka alu ai uhinga o ko pe he ke to firi mai na to o kai ko ai en ko ku sa ia ia ai sakke pe ko pi veni pe ko uhinga ni ko le ai nga u e kai erea kau kama ko na ko familia ko ke uhinga pe ya pe ko familia ki mo na ule pe ka na to fana ko ka meri ko kai na mam fata ka koe tau noa he isiu e whonua tau tānoa he justice tau tānoa mai le le whonua pa koe ke tau o mai tau tō ke unus mai ho whamiri mo tamana mara matupu hake pa moa ka meri na ulahi pe awai oku ikai ke omi ia pe na kutupu whata pe kou toko ua he taim kau tānoa ai ke whonua pe ko ku hinga fo ki lo fa fai pa fili ka kai ha we mana palo ko nga ku o ku mani ai fatala no ko ni o ku lava ke fai ki he ke ta sio ko ni ke pureanga ko nga pe fo ke tala no i he pureanga ma inga au pito hange ko ku ta fatala no ke ki mua ko ke taimi ko fili e kakai i he nau fili ko he taimi fili novema. Pe ko pure anga ko nau ha ugo whaka uri he whonua. Pe aku tau pou rewa ki ai e kakai he whonua. Ugu tuke he taimi aku tau whakanga ai ai. Ka he kai ke lava ia ke pehe
te tau fehi a da tolu e me he aha uluaki ki he o se tau e wha. Ke ko pule anga ina na tau whiri ke nau alu. Ai pule anga ko ia. Pea ka pau ko nau tolu nau whalere whanua. E lere whakataha pe nau ngā ue. Pea mono popo. Pea mono whaanga. Ia ngai mea utono no. Ke ko ngai ni hoki palawesa ko loto ke atu. Oku na ia ngai palo parema na e hoko ngai pule anga ki moa. Ai na tau sio ke to ke koe ai pare mia pe ko kabineti ko ka tau ke pare mia ko ia o kuia i hono fatongia ke na tala noa mo ke na fe folfolai mo tui ke tale hu e pare anga ko ni na hanga fixe foi pare ma ko ia ko ka i no fix ko foi pare ma ko ia ke na fenga aki mo tui o ku fai ngofua o me aku tau sio ki ai ko ne hu at be me ko e vave fai ngofua pe tali ko konga ni o fai ke ek fe hu yet ke na ki kamata tala no me pe ne nai ko nga ko foi konga ko ni i hono tuku ki ko ia hange ko tau te foki ki mui o ku nei ai loya na ne pehe polo kalama e ta ko kono ange ko mafai ange kono ange ko ne potunga we ko ki muri o ia ko angia ke tu i me ko foi la ko ia o tatau pe ia mono ange mawhai ke lahi ke tiki tato tui. Ko tui malo ko mea behe, ko whakau ki ai e palawhesa, oku hange ka teo oku fu tō mama, oku fu lahi. Ai taimi oku tau hangai o whakarea behe i ho tau tui. Ka hiri koe aku tau osi mahi no i ko toa be, oku iai e konistu tone, ka pure anga whakatui whakakonistu tone, o kui ai konistu tone ke mui kia tui, pea mo e kakai e whanua. Anga whe e tauhanga o whakarea ki whakakau mea ke tiki tato i he tau pure anga whakakonistu tone, whakatui whakakonistu tone. Ka ku whe anga ho wakai kia i e palawhesa he taimi pehe, o ku tau te holo mui, o ku whatu tamak ki kakai whanua e tau wofi ki he tui, o ku tauhanga te tolo o ange mawhai ke tui ke whakati tato tui ia ke tau te alu tato ke kuanga whapouri. O ku whewhe ho wakai ke ta whaaki ko ia. Koe tala noa koe a songola te siu ne pehe. Koe lelei koe i he mamani koe knowledge. Koe ilo. Aia koe ne uhinga. Kaimi ko ke ilo ia i ho atamai, pia ke ilo i ho lau maari pa ke ilo i ho sino, ko ilo ko ia mo oni. Great. Pa ko ne pehe. Ko hai mea ulere i mamani, kamai solates. Eket ko solates, kamai solates. Ko ilo, ka peha tu rewa ai fehui. Ka koe hai ai fehanga hangai o ilo, o mea lere, ai ko mea kovia. Koe hai tari kasa o la tesi. Koe ata mai kovi. Ko puta no au kasa o la tesi. Fa more pe ukai koe. Kono whakareka ha koe tae ilo. Ai koe ilo, koe tae ilo, koe ata mai kovi. Koe ata mai mama, koe ata mai ilo. Koe tae ilo, koe ata mai kovi. Koe ignorance. Koe whirea koe na ngawe aki liri whapapalang mai koe ignorance. Ignorance. Aia koe tau foki mai koe ke e tau tala noa. Ka pau he ikai koe mea koe koutou tānaki pe mea sokolatesi ka tau toki hoko. Na ia ko ne kena e sokolatesi ai a ko mo civilise mo mamani ke peheni. Ka pau oku ke tala noa ki a fo irea. E ua pe tolu. Whakapapau i oku ke ilo hono uhinga mo oni oi fo irea ko ia. Ka ke toki rea aki. Ai ko mea na e whakapapau e sokolatesi. Ko tala noa ki a fo irea ko pau ke hanga o define. Pau ke hanga o whakauhinga i o te ke pehepe. Justice. Pe whehu i atu. Ko ea uhinga ke justice. I kai wase he toi ka pū kala mai ki tau wha mau totona. Ka toi ala lewa whai whehu e ka.
Ko me ko ka no kai to kapu ko justice ya ka no kai common law pe kai. Ka ko justice au he to kapu ko ene ke ana ya u fa ton ton ke o tua. Ko justice ya common law ko ke fa ton ton ke o tua. Aya ko me ko fe ma ko ka ma solatis ke ha ma define. Ai ke whakapapaui o ke whakatotoro pe o ke ilo le lei ke talanoa ke hafo irea pe o mai hono uhinga o ku malawa ke valid. Malawa ke tari ai uhinga ko ia pe malawa valid or true pe ko moon. Koi. Ko me ko fe ma o ko ke kau tau whenga mau pe ko mena ako na kina he tau mātua me tau tupu hake i he tau civilise tonga whanongo pa ke sio pa ke ako pa ke tokirea Okay. o ku tā i tau tōru he kai mo amo ai ke te whamatala hako o tangutu e mātua ko uhinga e ku tala noa pe he koe kuonga koe ni o au ke kau wako mo kau loea o nao mātala noa hala tā ke nau hanga o mai ai uhinga o e urea o nau ngāwe ake. Ke nau o mai ai uhinga kua tari whakamāmani pe tari lahi e māmani he malae ako. He kui kai ke aha malae e tene whakauhinga ai urea ko e malae ako pe. Ko uhinga ko mahuinga e ako. Pe mahuinga e hange ko e talanoa e mātua. Ka pau ke ilo kai ke ilo. Ka pau ke ilo ke tae ilo. O ku ke ignorant. Ko ako naki ko e tau mātua. Whakalongolongo, pa ke whanongo, pa ke alupe o sio. Pa o te ke rea. He koe ha. He te ke alo mau i ai ngā ue ko ia pe ko e talanoa ko ia pe. Ako ne kina fupa tau toru he kai mumua mo ai ke te kau i tānoa. Kau pe he fok tau toru he ahon whapo pula ko ianga whipaki mo human right. I kai mo ne mātua ai. He koe ni. Koe mea ia e uhoi wawau lahe ai palapare mai ahoni o kou si o maka ai mo lo au i he Facebook a. Koe pe seti e hiwa noa ka kai o nau tālanga he Facebook a o koe ke nau ile na toha mea. Ka tau tā noa mahin. Te ke nau whakatotolo nau tolu ke uhinga e urea o nau ngāwe aki. Whanongo tāla noa pe koe lomi pe he kūkoro. Pe koe uhinga e koe na tau tupu hake i tonga. He koe whahinga mau na ia e society. Lea e kau tangata eki. Pe lea pe, iai pe fwoi kau wako. Na tau whanongo ki ai. He koe nau tau na nau keri lolo tō ke nau mātala noa mai ka tau tō. Koe toenga. Koe uhinga e koe na whakalongolonga e toenga. Hena teke nau keri lolo tō nau tō. Ia au pe ke kau wako me kau loea. Ko si sio mata pe au e kau wako me kau loea. Nā mā tala noa, ta e whakapapau i ta e whakatotolo loto ke urea o nau ngāwea. Hange koe rea koe tui, mo e rea koe tikitaka. So koe whamatala koe e loea koe na. O koe ke tiwha in kakau ia. Hange koe mea na ke ki whakarika mani na e uoi mo mau. Koe pehe koe tu ipe, sai tau hanga vete ni ke loloto, whakai uhinga pe, whakai proposition, no tā noa philosophy mo losiki. What is a king? Koe hae tu. What is dictatorship? Koe hae dictator. Koe uwhehuia koe ne tamai solates ke tau kamata. O te ke hao po tala noa, koe tu i mo dictator, ai koe ne whawhai samula Krispo hiwa, koe umena ne lawaki. Koe puranga whakatui, koe ureana ne ngā ke samera ki se whamore more. Kama e Luciani ka teo. Whenke tuku ho whaarea ka samera Krispo hiwa mo futahe koe angkolo akna walo. Pea koe ko futahe ko Atenisia ko Akirisia ko te mokalaki koe patoai. O te ko Luciani ene mata toka noa pene. E na tu mai kama Atenisia ta mai. Siwa tu ko whaarea ki Atenisia mo futa.
Ta no be politiki mo programa mo wa lai ka o te wharea kenda. Porque lo ye o baba ko utari ko ka lusi. Utari ko chane pa te to utari at ke masiko na hisi o mas programa. Na ke utari na ke masiko na. More dai me o ke utari ha fai o fehui. Fehui ata mai ko. Ko ta urea pe ta no ke rea ko chocolate si. Ko taranga lusian. Ko anga e fehui o mari ko ne si o mai ke ne ongo ya futa. Ongo ya samala crispo hiva. Ko taranga le ka lusian me ai ma o sene a hua. Ko taranga. Ko e hai o hinga kai ke urea ai ka palofesa futa helu mo samala crispo hiva. Ko naua na natala noa he te mokalati. Ko naua na natala noa he uisiu ko ni. Aia te utala noa uia kana ke ufakaukau ana waka ua te uhanga o aiho na hingo. Pato kata whakalu se ane. Peko ta mātenisi ko nere ame ka te au. Siwa, sai au pito ho mea mo mea lo au lea mai ne weekend. O pete ke rea ke a futa mo atenisi he kai whakaakoi. Kai whakaako fe ko kulea tuen ke tamako ea ko ke whataha no ingoa ko ki toko wasisi. Ke kai whakaako. Pako ko te rea tuen ka te koe. Peko hato e taha pena utara mai ke o te urea ka samura crispo hiva mo futa. Futa ko ku whai ako. Ko palofesa mahu inga taha ia ke mo ina ne ako ia. Ke wao ke poto ko e ni ako ia e futa. Ke te a whai ako e lakange me ako ia au ke wau ke tunga ko niko palofesa futa helo. Samuela Giris, ko ia na ne hanga teke e whakaukau te mokalati pena aku sio peki ai ko toko taha na mahu inga ai ko toko taha ko whaitangata ko konga loa ka nawa i whaakakai mau konga ki haan. Ka ko kulea ke te mātenis ko ni te utala. Ko kanoa ke mea ko ni ke tau he ulahe ai whaalea mai ka te awa mea. Ko futa mo Samuela Crispo hiva. Na mau o stalanga mata he pepa. Kai me o tonga mo kaloni kari. Au, mo futa. Au. Neke ke matalanga mo futa. Tupange au ha futa ngai uhinga aku ke hanga whikau aku mono wharere ate. Nisi ihe pepa. Kai me o tonga mo kaloni kari. Tok kama futa ya ka te au ma tok talanga ma. Tupange au a kirisi. Miriam fuka uhilari ava toko tolu ko ia. Na mau kala nga he kaloni kari mei mahina ita. Ko na fuka tu ai pati fa fua pati fa polikare ta fa gawe ka kai tonga I hiva tolu mahala. Ka hanga fra nga ia na tolu mi hen kala tu te kai ke fai ka tala no po ha me na fuka tu pati ai. Pe na hanga mai na tolo tu pangia. Pe mau toki hikia. Mau hiki pe na puri ka to la puri Samuela Crispo hiva puri viam fuka fa baba kana to ko na pekia puri uhila lewa na to mai pe ko hai uhinga ke ua te urea kana to he ahoni ko kala ko hai uhinga na o stalanga mata mo na to I public ko ka longa ko ni te ke na talanga na to mo Samuela Crispo hiva mo uhila lewa mo viam fuka mo futa ko hoku family ko ngau ka uhilare wa ki hifu. William fuka mau te konga me ki hifu ko mau ka hifu. Pe konga ka futa mo Samuela Crispo iwa me ha ano me faka. Hange be ko kutara no hei kai ke longo au ta tau pe ku tamai pe ko fa e ka hikai te utala hui te tala no au hinga pe. Pa pa na utala no ka na utolo ko hiri. Ke tala no be ka na utolo he ahoni. He ko na ngai whakau. O kai ka mea ko tau tā no ka whakakau. Kai ke tau ai hingo e tō tahana ne o mai whakau. Ka kou ki hea tau e oi wawao ko ke wilo po ka mea kou hea tau ai. Io ko ku hinga ani ki he mahu inga o mea ko ne tala no ke ai asolatesi. Pe ko tau teu ko ni ki he whiri. Ta whoki mai ki he whiri. Ko tau teu ko ki he tala no uhinga. O kou whaamu ke he tau kakai,
I tālanga noa ia kono ku whai, ke tau wako hamea o au ke tau teu whiri. Alo whe kumi whakarerei ki hamea o ke wheha o wahe he community. Kumi ke loloto. O e hange ko whahinga mitia holo I he ahoni mo whahinga tala noa, ko o tuusi mo whakapipiki, cut and paste. O kui ai u mitia ko ia I hemi, ko mitia I he ve hala. A ko ke tuusi o whakapipiki. Hala ta ke whai a whakatotolo. O ko whakaamu e kakaitonga kono tālanga lo ngā aholo, mo ofa mai. Tukuange e tuku whakaholo ko e tuusi mo e whakapipiki. Te whiro ke tau alat ke whiri. Ka moa o kumi loloto. O whakaeke, pakapau ko hatamasi o kuako he malai ko ia tā noa ke pake toki ha. O te ke ha palafu noa ia holo. He koe tau whenga, koe anga e whakaamu ke tau whau. Ha atakai o e tālanga I he social media. Ke lawa ke whakalaka ange me he whakanawhala kono whai auni. Pe ka pau e pehe e o leo ke tau tālanga e teu whiri o kutoe maa mo tau ataina mo tau tala noa lelei ke he uhinga e umea. So hange koe tā noa e loea koe na. Hala ata ke ta tau e whoirea koe tiki tato mo e tui. I he fuo mo e uho. Ka kohono mio. Koe whoirea na ngā ke futa. Ngā wea ke ia ke ta whaaki koe. Ka o kutoe rama pe ke tau ngā wea. Mio I hake pehe ke pipiki moe. Ka ui kai whima, ka koe ke na lava nawa pipiki. Pehe tala noa koe he tui, koe haa ai tui, koe haa ai tiki tato. O kuna kehe, pia whakamatala I koe tui koe tiki tato e. Koe tui me konistu tone, koe tiki tato ta konistu tone. Koe kai mi bauta unga o ea kai whoirea koe tiki tato. Oku ikai aha lao, oku ikai ke aha konistu tone. Pe koe mea koe absolute monarchy, pe koe mea koe tiki tato. Ka koe ikai peke na tatau nao. Pe koe mea koe constitutional monarchy, pe koe mea koe tiki tato, oku ikai peke na tatau nao. Tena tatau ka pau te tau piko o mio ke pipiki ki he ka koe ke na pipiki nao. Whiro tono kulu I koe ke na pipiki. Ai koe foi setesi, koe proposition tau vete whaka setesi e foi rea. Koe pehe he loea. Koe alu e kabineti koe ni o toi ngā ua mai tui, koe whaka ai mo whaka pao tolo ake e tiki tato ai tui. He koe tui koe tiki tato. So? Ka pati tau put it into propositional form, I propositional formal logic a Aristotelo. Koe ke lava ia tonu. Koe ke lawa e ai foi premises e ua he syllogism pe arifu ke conclusion ke a whangatupu. Ke whangatonu ia ke. Ai pehe. Koe tui ko toa pe o ku tiki tato. Ko tupou o no koe tui. Ko ia koe tiki tato a tupou ono. E mo foi premises koe mo na whatu. Io e velitia ai o kau pehe. Ka kone hau koe ke tau hanga whanga uhinga I o kumi ki ai. Oku ikai. Ai koe tau pe. Koe tui ko toa pe tiki tato. Ko tupou o no koe tui. Ko iai ko tupou o no tiki tato. Ka koe taimu te tau kumi atu ai. Sai. I o ku uhinga mani. Ko e une supportia. Koe tui ko toa pe. Oku tiki tato. Tupou o no koe tui. Koe foi uloki se tesi. Tui ko toa pe o tiki tato. Se tesi noa. Tupou o no koe tui. Ko iai ko tupou o no. E a whangatu ue conclusion. Koe tiki tato. Io sai au pitoi. Sai tau ore wa whakatotolo. O tau sio ki he tui ko toa pe. Oku maoni. Velit whakai aki meni. E ka oku tau whakatotolo atu o kumi. Ai ni ko uhinga I ko he kai ke tau whai. Ma tau ore wa tau tolo kumi e utui. O koe ke tiki tato ka atoa e utui. Some monarch at the data because they don't use the constitution. Kaya na nga constitution na molao. Malabareo kita walo kaya foi tiki tato. Aya kapau te tau lau ai whamatala e loia. Koe ututu uni ko tope ai tu ikuo o si whai. Pea moe o ato e kabineti koe ni mo pare mia o nau ngā ue mo ia. O ku whaka tiki tato ia,
na ikai makatunga ia hala mo ko ni stutoni ka pau ko ia na ikai makatunga hala mo ko ni stutoni whakatikitato e paremia whakatikitato e kabineti whakatikitato e tu ka koe mea kanu tau iloi na i fou he la mo ko ni stutoni fo i tohi ko toa pe tu ina ave ka hua kava meiriku koe konga ia la mo ko ni stutoni na e ave ke whare area na e alo e ukeiske whamauanga oku tiki tato ia. Ika ia kuia ia mea koe whare area, koe whata tokoni, koe kabineti mo pare mia, koe whamau anga, na keke tutunto rahe tui. Pea kui kai koe tui ko toa pe koe tiki tato, kai orewa o kui kai ke hako ni stut. Koe tau tāna ke foi formal proposition nanai. Kai orewa o kui kai ke hala mo ko ni stutoni. Pako uhenga ukano ape he uhoi wawao. He kui kai ke whaingo fua mea koe tala noa ke mau ai uhinga ai velit mo oni. Ka koe lo papa koe no whai ho tau kakai ku hange koe ai mea ia koe tala noa mo whaka uhinga fu mea noa ia tu hake peta maia. Na a mohe te katike nea koe ha mea ke politiki ha uia o lo papa. Ku whaka tu tā maki koe whaka po uria kou tā noa ka so latesi. Aia koe tau mo ui ka pau he kai e tau whenga ke tau ngā unu ange. Ki he mea o kulele i ki he knowledge o tā noa ka so latesi. O tau nofo pehe ata mai kovi. He ignorance. Kamare more peka koe ulea ko tā noa pehe ulea o tā noa ka so latesi. He tau si o matai. I he ahoni. Sio ke. Kau whao se ua. E ngopo koe hai ngā wera rei kua tau si o mata pe ai. Toi o mai mono u whakamooni. Ai pare mia ko ni me kabineti ko ni. Sio e whaupuna ka ki hake ai fo i video ia ai kama. Me he tū. Pau pe ko masi pe ni au whaalau horo. Pe ko hai fo i video ko ni. Alu hake au ko ni lau ki a toki uka mea. Pe moi pare mia. Pau sio e whake ai pau pe he. Sio ki lau maui ui ai ata mai ko vi he whonuani. Pea ku moi ke fuka kai toko lahi. Aia ka pau te tau hanga vete te tau pehe. Ko koe pe o ke moi ke foi ata mai ko vi e taha. Koe kau ata mai ko vi ka atoa muto. He tau vete whakai proposition koe formology koe Aristotelo. Ka pau te ke moi ka ata mai ko vi, koe ata mai ko vi koe. Ka pau te ke moi ka ata mai rerei ke knowledge, koe ata mai le rei koe. Naka mera wau tau sio ai koe toko lai ai ata mai kovi, ai moi ai ata mai kovi, ke foi ata mai kovi beta. Ko te sio whikitau mana koe ai pau hanga ata ma te kei ke sio osi. Ai lau pala ku mo lau kovi ke toki uka mea, pe mo paremia. Ke kia foi uhinga ia, ke kia foi uhinga ia, ke kia foi definition ia mea. Koe ule ata e fe unga pe. Pea ku moi ke kakai. O ku whakatumotomo au he ata mai kovi pe he o tau kakai. Ai tau sa ia i he ata mai kovi pa tau moi ke. Pa kou whakaamu. He kai ke tuko kānoa ka umea. Te mou kape mai mo tomo mo lau mai te kānoa. Pea ku fuhulu tua ata mai kovi e umea uhoko ke whonua. Pea mo e social media. Ko whatongia whakahako whakalo au ke kānoa tau ataina. Pea te uvete uhinga ato e ku uhinga. Koe moi ke ata mai kovi e taha, koe foi ata mai kovi e taha whetupu. Koe tā noa e sola tesi. Taka pau ke moi ke ata mai kovi e taha, au ke ata mai kovi mo koe. He koe ha. Koe te moi peke he ki ata o ku te tui ki ai. Koe me ai au saika kita. Ka o ka pau ke toko taha ia koe a koe foi ata mai kovi, he ne me hange koe tama koe ni. Sio? Moi ke fuka kai lahi pa unau pou tarange sai au pito, tonu au pito. Ata mai kovi he ku whakamau i e au, he koe hako hamea koe hinga e pehe ata mai kovi. I he lau a soka te si he koe ke tala noa uhinga. Tala noa ia kape o ngota maa. Tala noa ia lau ka naua koe ha koe ke ulavare a ke urea koe. O koe ke pehe koe malu ia toki uka mea po koe paremia. Ka pau te ulea ke paremia mo toki uka mea. Te whakapapau o ku uhinga e kurea. Pea ko o hanga hakure mea te urea ki moi uhinga. Pea te urea pe ke uhinga.
tapu au pito ke ulea ke mea hona sino. Peko na tuku whakaholo, peko na whamiri. Peko umea au whai ake ai tau. O kai ko hatālanga e umea. Kai ko hatālanga umea au whai kakaitonga e social media. Ko mea whai kakaitonga ko e tau lau, mo tau ta aki. Ko inga koe ke nau ile na tole mea ko e tālanga. Ka kua pau he ngahi polo kalama pe ni, ke whai ate vai. Peo kuke sai ai, peo kuke kape mai koe koe isi uia ka. Ka kua pau pe ke tau tala noa ke ai. Ko whatongia whakalo au. Whatongia whakalo. Whawhoke atu uho i malo. Malo apito, Professor ki whaosa ki mua whakau koe ni koe ngā ke whaosa ki ta polo kalama kata toki hoko atu he kusai peo ke te lahe taimi ki ta tala noa ki he tunga koe ni koe tau whiriwhare area mo ki analyse o e kau kantiteti ka ole ke mau mai kotoa ki nau tau. Koe ne tunga koe ni tau o si mamata e kakai e whonua i he taimi o ku iai hataki, haparemia mo hakapineti o ku kai ke wā awhi e nau ngā ue mo e tui. Ki hono lerei, pe mohono ko. Aku tau lava o sio mata i he ahoni, i he paremia mo hakapineti. O ku wā awhi e nau ngā ue mo e tui, i he lerei pe koe ko. Ko whehu i ato aku ka koe i he whakaukau kuke au mai. Ka pau e whiri mai e he kakai Novema hapure anga ke hoko atu kai ke tau wāwhi mo tui ko whewhe tu ure vai o tau whanong o tau kei whanonga he hala totonu pe ku tau tu he pure pe whoke kakai pe ka pai whiri mai kakai hapure anga hange ko pure anga ku wāwhi mo tui pe ko uinga ku whehu i atu ko whiri ko ni Novema te tau pehete ne lava o determine ka tau tolu ko whe a direction o whe mao he kakai whanua ke tau whowai e malava ke tau pehe ko e ola whiri Novema tene determine a mahu inga hapure anga ke ngā we ofi wāwhi mo tui pe ko hapure anga ke nau unu ke wā mama mo tui ko ngā ka ngahi uhinga pehe e lava ki ai pe toki mahino pe i hata wau ki ai Novema. Maria apito whehui he ku ke o mai e poini koe na ke tala noa kia ni naika na ola tu au pau alu. Ai se kau aki koe mo tui. Koe. Mahu inga au pito ai koe koutui koe talu koe hopo mai ai chai. Tau wharea pe. Ko pureanga koe hoa ka meiri kuna nau ome fo i mea fo ou. Ne te kei ke whai e ha pureanga ki mua. Koe. Na nau hanga o mai e ngai whokotu me ngai tutu uni o whianga ngai mo tui. I he malu o i koni stuto ne ke tau tāna ke kakato. Koe. Koe tau tānoa tau tolu koe ni o kui kai koe tu i a te ia. Koe tu i mo i koni stuto ne o kuhinga e tau tānoa. He koe taimi koe o whai mai tutu ne tu i mo ne tohi o kune hanga ia hai mai fo i koni stuto ne ai pe koe fo i lao. Koe. Katoa e umea koe ne o kune tuku mai o kui ai e makatu unga whaka koni stuto ne mo i whakalao. Ai rewa te tau pehe rewa tau tānoa. Koe pure anga, kua ka meriku na e mama o mei he tui mo i koni stuto ne mo i lao. Kamata ke nau whai tu uni, mo nau whotu mai mea, koe pehe nau tolu ko inga na e tok oswha ata ki nau tolu mei he fo i riu, tai mahino o ua whengo furu. Koe. Hau rewa pure anga koe ni, o tala mai he pure anga koe ni, kua pau pe o kuna ngā ue whakataha mo tu i mo i lao mo i koni stuto ne ke kakato e tau tānoa. Koe. Sai, koe tau mai koe ki ho tala noa ke whiri. O ku fu mamao e tau alo tau tō ria ke he pare mia mo i kabineti ke ngā ue whakataha mo i tu i. Koe whiri whare are ai, he kai ke tau alo tau tō ki ai, he koe uhinga ke hea e whiri a kia he kakai e tu i e oe wawaula. E kakai kau whawhawhonga. Oku i kai ke, oku iai e fo i mea ia ko ia kau kai ke hano whare a whapaparang. Hano whare whare, o kai koe mahu inga taha, o kai koe priority ia. Koe whiri koe kakai he aua noa no ve ma, o kai koe whiri ia pe te ke kau me tu i, pe te ke alo ngā ue whaafu me tu i me koni stuto ne i kai.
uhinga ke he peka ka ia he nau firi pe nau toko nau sa ia ai veivos pe ko hai ia ngai nau filaanga mo nau finga we aki firi atu pe ai sake i he whahinga uhinga pa kawai mo uhinga ko ia sai ka kuia uhinga ia he mea ko firi whare area ku ne ai e tangata ke firi pe o ku whakafotu tu unga atu ai upoinia he ne alu ko kai mi ko e toki hu mai ai ko ki he whare area ke whai e whiri paremia, ko kai mea o toki ngā unu mai e whakakau kone o kuke o mai, tautala noa ki ai. Ke loe whai mea kone e whai e pure anga hoa kawa meiriku, hei kai toi alo e hoi ki no pere ia ke hapure anga pehe. Ke o mai hapure anga pehe. Pea ka pau te nau hanga o mai he hoi ki no pere hapure anga pehe. He kai ke toi lava he pure angai ko ia ke whai fo mea a hua ka meiriku. Ko se hanga he pure angai ko ni o tāpuni mai ai ngai fo kupu i lao ke toi mahino ange ai ni kou tau tā langa e au. Koe. Aia koi mea ia e hoko. Kam toi foke ate u whakarea. Ko kai mi koe ka matai kala noa ki a pure anga e ngā au e whakata mo e tui pe i kai ngā au e whakata mo e tui me konistu tone e hoko ia e kai mi o e whiri paremia. Ia mohano whiri e paremia a ene kau kapinete. Ka kua pau, ko e au whanga tuku e tala noa ko a o tite men pe o whai maha no toho i mai ngā unuia e o eki no pere. Aia, ko inga he kai pe whaki tau lava ta tō whakata. Ko mo oni mea aia. Kai whetō ke pe o eki no pere, ko ne whai pe u vote mahu i ngā iom nau whakata na tō. Nau tālanga pe na tō pe, hange walo eki he. Ka koe majority ma pe kau eki no pere, nau ngau he u palot mahu i ngā. Pea, tupunga i he mea kona e hoko, he ikai toi whakata mai e o eki no pere, hapure anga pehe, hange koe pure anga hua ka meriko. Tuku ke ka pau, te nau fail, pe kai ke nau malava, ke nau whiri mai hapure anga o hange koe pure anga koe ni. Ka koe mala ia e hapure anga e toi huu mai ke whai e whai mea na whai o ka meriku. He kua whakatua he pure anga koe ni e ngai whakawai rei ke whai e whengao e aki mahino mo tu i mo i koni stutone. Ka paure wea e toi tau pehe hange koe whehui maho i ngā whai. Huu maa pure anga ia o hange koe pure anga o ka meriku. Koe hae ku tāri koe ki ai. E toi ngā ua petu i ke veteke pure anga koe. Iono mawhai, whakarewerewa, parokati pā, moi mawhai whakonistu tōne. Ka kou whia hau ke he poini koe ia. Ai mawe ke tau mana tui, koe mawhai whakarewerewa koe o tui, oku ikai, pe koe parokati pā, koe uhinga parokati pā o he ka noa konistu tōne, koe mawhai hau whangatuku whakarewerewa o tui, within the Constitution. Sio ue wabaula. Oku whai kehe fo i whakarea. He ko pehe fo, ma whai whakarea wharewa tui. Koe hae u mea uku ma whai whakarea, koe hae parakati pā. E ni monarchy, oku tuu ai ma whai whakarea wharewa tui, koe ma whai whakarea wharewa i loto he konistu tōne. I loto. O koe ke whakarea wharewa ia alu ki tua. Hake koe whakarea kona e loea koe. Tui, tiki tato. Ko pepe tui tiki tato. Ke tae mahino koe whakauhinga. Mo ikai ke whakaako, mo ikai ke māma e whakauhinga. Tikai ke nehanga ia kumi pa koe hae tui, pa koe hae tiki tato. Peko tau pepe. Mala, ma whai whakarewa. Ta mahe toko taha ka te au na e tohi mahen. Koe hameu kei ma whai whakarewa e tui. Kai ke pehe ma whai whakakonistu tōne. Ko pehang. Koe whakarea pea e taha ma whai whakarewa, paragati pā koe ma whai o tu i within the Constitution, not outside. Ka koe hamea o kehe ai. He koe fo i ma whai whakarewa ia i loto o kune ao whangatuku mo tātuku e lai pere. Ka tau pea mo ma whai o Palestini.
ia fonua Republika. O kui kai koe pare mia tene tā I whaose lai pere ngā I kawenga la lahi, ka koe pare stene. Pea ko Amerika koe whuke ana o pare mia, alo e mawhai pure koe pare mia, alo e ke kau kōwana. Pare stene pepea, koe pare mia pea a Trump. Pa koe tau sio koe ke mawhai whare rewa ko Trump kau whaose akia. Tu o fia ene ene foi decision o ku alu ya whare rewa I tu a mai koni sūtone, pe o ku pā hopo pe ai ene ufotu mai kau. Tu o fia ene ene foi fotu mai ne koe executive order o whai kai ia e whamauanga. He koe ha. Alu ya ki tu a lewe rewa o kai ke lewe rewa I loto kai alu ya ki tu a. Ka tau whatonga I koe ke tau sio le rei ke fuma whai pure o Trump ua walahi. Whakamana wahe ai levere vai a koe ia, koe perakati pāo. Pea koe te mokalati koe iau, toi whakatikitato. Toi whakatikitato he uhinga koe ni he whakaata pea te mokalati Amerika ke whai tūtūn, whai reriha pea a Palestiniya. Pea ko whakafotunga mai he mea koe a Trump. Kai toki no forever ai se nato mo whakamau anga ke nau hanga whengai. Ma tui ko separation of powers. Whengai ke whakaputupot tatau e whai tūtūni whakalewerewa ki tua a Trump. Ko tau ke ka me pura nga whakatu I, he kai ke lawa tu I o whakalewerewa ki tua mea ki tau tolu. He kai ke whakata aia he tau konistuta. Whakata aia Republika Amerika. Whakata nau tolu ia. Ka whai hia mo tō no e Palestini he kai ke lawa ia o alonga popula. E hopo, pā hopo e Palestini ko ospeko ia pe anga ni foi lore ke mi kai. O I kai lawa ia Amerika ke ave ha Palestini. So ke he umea koe foi ha whare vrewa mo ia I tua. Ko inga koe Palestini Amerika o kunau ai koe tak head of states pe toi o tua pia. Ko tau tō o koe ke o tua e tu ia. O tau ai koe head of state, koe o tua aia, o tau lotu tato ke ai tonga. Ko Amerika, nau Palestini ke Trump, pa nau toi o tua peke. He koe ha, ko Trump me ungo fua peke whakarewerewa I tua me konistu tone. Toton ke alo e loea koe na nairea mai, o tala mai, koe whamatala e koe tiki tato. Ko ha Palestini pe ko ha tui o alu e me parakati power ki tua me konistu tone. Okay. Voke atu honua. Professor Koutu ko whamalo he lava ko ia no whamama ai isiu ko ni ku lava ki whai kia tala noa. Koe ngai isiu pe whai kia ngai tālanga I hitai nini. Pea kumahu inga ia pe polo kalama ke o atu ke o mai mea I o anga hau whamama pe me university ko lo au. Ka kunga ko ta taimi Professor te tatoki hoko atu pe I he wike kahau. Ko nga kai o atu whainga mariko ni ka pau kwa hamea ke loto ke whakakato ke a whama apopo ke ai hua whanua alo au I pefin tato ki hoko atu I he wiki kahau. Mamalo atu o he wawao I he lava I taporo kalama. Pea whawhiwhia o pite ngai kaweinga mo ngai whehu ina ke o mai. O kunehanga o whawhangu o wata mai mo e ku whakaukau. O kunehanga o whakamama. Ai mahu inga. Tāno alahi kau filosefa ia ke mahu inga o e tala noa, o e tātalanga pia mo e whehu I. Okay. Ko tui ko o kautaha mitia koe pea ko ke toe whaata ai tālanga, o ke whaata ai tala noa uinga. Ka kou whaamohange mai ko ho kau mui mui, ke na wako ha mea lai me ho polo kalama, mo ho whakarere ho mitia. He koe lahi kaha koe kau mitia, outlet pe ni okusai. Hange koe tāno pe ke koe kautaha mitia a Katarina mo makatohi. Sai au pita, na mai o whainga ke whakarere a live stream pe au whaafofa, koe kautaha mitia live stream ai Free Thursday, o kunau whainga ke whakasii ai whanawhala mo ai noa ia ka nau o mai ke
ke tala noa mo o mai ai ngahi o ngongo, me ngai whamatala ke pot kakao. E rewa ai ko ngai live stream ia, pe ko toi ngai rewa ngai live stream e social media ko e tau tolo makape me tau tolo ngesi hina mo mea o vare kau kato ki tu re mo ko sio ha mea ka ko ki sio e o mea. He ko uhinga o ko te sio ko he mea o ku kovi e kovi ai pe mo to foi ulu. O kwa konaki e to hikapu o kwa konaki ke kau poto. Mau e pe to misini. Ka pate ke to sio e tau kape ko e media fa sociale. Te ke mohe ko ia te ke tau kape ko mo ko ke ilo ko lo tonga ho mohe. Ko uhinga ko kala no ai ko to hikapu me kau poto ke tau whenga ke whama oni e tau mo ui mo tau ata mai ke ua no fo ko vi mo ko na e tau whakau kau. Ka ko me ui ko mahu ingai ai ho poro kalama he ku ke whenga lahi ki ai. Ka ko me ko hange ko tari pe ki tano pe ki mua ko tari fia ke ta poro kalama. Me ka matanga pe ko ilo i ko e whakapesina. Pe au to e ilo i pe ho nofo e mea ko issue. Pe ulaherewa e kau mitia te fito ke un newspaper. Ulaherewa te un newspaper. Ka bau e whahanga ue ki ai e koe mau ulahe unau whai ki hata mai tau kakai. Ka kou whaama nge mai hange koe AFCT, hange koe live stream a Katarina mo mea ko ho live stream. Ke alu ki ai ai tālanga koe mo tala noa he social media ka o ku ikai. Kai ke ka koe mea peo. Koe ke tau lau tatua whanga hau e ki ai. Ka kusai pe ke tau ka noa ki ai ke tokon ki o tau ka. Nga ka kou whamalo lai at ka te koe. Ka kou ofat whamalo e whito ka ke alo pe ta polokalama koe ngai whatongia ka ta whawhitai. O ku lawa pe pa ku ta hanga atu ki he tau teu. Mahalo ku wame tataimi ki he teu whiri e lai koe mahalo ko ta polokalama ho koko ho sio pe ka mata ke alu ata feitu ke pa ke ai ma foi feu ke ta foki ma. Ta foki pa ke fare are me fai. Pa ku to pe ta foi polokalama e tolu ke pi fare are ke ta lai novo ke ai. E ko ma fa atu pe ko alu ata foi ka venga. Ka ko o falayat ka te ko mo sere tute mo family. Malo pito professor fa malo ate lava programa te fo fo no alo au I he fiafin kata toksio hili he wiki mihen ofa tu professor que malo pito ma fenga mari he fiafin que fa hoko da programa. Malo pito ofa. Malo. Fa malo ate kainga he lava ke mo ka mai ta programa he fiafin tu fo no alo au pe neongo ngai fatongia ke ko mau finga pe ke lava o whakakato pe tau ngahi polokalama ko lava ke lere atu mahu inga pe ke o mai ke si o kia ngahi wakai koia palofesa pe he whakeni ihi kunau ke tau himai tau ngahi polokalama ko inga ke lava ke tau whanonga atu moia ko di pe mahalo I he mahina katuu I ai behani ihi oku na osi fitu taki mai ke whahoko nau polokalama mo ki nau tolu ngahi nau campaigni ka koe ke u fuhoha asi ki nau tolu ko ngā o tuange pe he ko tui ko ka taimi atu ko niwa o ki whiriwhare area o ku mau inga apito ai ke ilo he kakai ni I tēnā whafufunga I lele ki nau tolu pe ka wau koe ka o candidate o ku nau loto ke nau kaumahi tau ngai polokalama te u whinga ke whakalailahi o taimi ke lawa tuange atu hatala noa mo ki nau tolu I he kamataanga ko ia o akatopa o lelelere atu ai ki aho tahawalo ko ia o novema ki mua I he whiriwhare area. Kai ke, ko e ugeebe tau ngai polokalama kutoa ki whahoko atu I he weekend, ange ko e whawhango sai ane ko e polokalama ko ia whatwhanua fo o ngai polokalama pe te utok announce atu pe I he taimi ko ia e whainga maari ai ke lawa whakahoko atu ai hangai programa. Weekend whamalo lahi fo ke tau kau sponsor, ke ki ngalo ke nau tolu, I hono whamalo ia e tau ngai programa, te tau te fito, ki he tau finance ko ia ko South Pacific Loans, whamalo ke selectable be mo South Pacific Loans, I hono whahoko ko ia ai toko ni ko e tau ngai programa, ko whika telefoni e na noa walunge au,
valu hiva valu valu ke kinga tai o ku wat pe famalo ki he Francis Dickens ko kina dol o kuna kau no sponsor ko ta ngai polo kalama Francis Dickens in no silani te la mama uia I he moenui Avenue fika ta heba bi I olewa amana ki foki ke hoko ai anniversary tau taha ko ia o va ko ia Francis Dickens ko ia I tonga e ki pia o ku o lava ke o atuai ai whamanatu ke ting motolu ko konga eni e lava ke whahoko atu aki ai tu aki ko ia aho wahiva ko e Septema ki aho wha ko ia o katopa e whahoko I Francis Dickens ko ia I nuku alo whahanga ke ta moe pia building ai kosi ko toa be whakahoko me monite ke toa naki te lava mai o kosi o lu I whonga no molo pe wenu ke anga ki ai ko ha pe whainga kosi ulu kou ke ngau e aki whare kosi te nau hanga rewa o whaki atu ki he taha ko toa be ho kapapulu pāme pe mo hina wax blue wax ai pe kuma watu ma be me whare kosi ke lava tokoni atu ki te koe tatawa be pe ko toko whihangi au te mo kosi me he moni te wahiwa Septema ke wha ko ia o katopa. Moni te ke tō naki. Ma wai ke wiki taha ke whea ke kau kastoma kono whamalo ia ki modol I he lawa ke mō ngau e a ke wharekos ko ni hoko e taha ko ni pia mono whamana tuko ia toko tahana ma tūnga I hono fotu e wharekos ko ni neonga ne tō tau la tai muri andoni I he pong ko na ke whaawai ka ku whahoko kotoa ia hono celebrate ko ia wikita Francis Dickens lama mai ki ai taki mai ha family tato te whito ki mo tolo mo tauhi mai tau whare kosi papau te ke huai ka ke lama mai hu ki ai o ai whamalo te ki kau kastoma me muri mo lava atu ki tonga ngā awe aka tau whare kosi whamalo lahi atu ki te ki mo tolo o mo ke ia whea ai Francis Dickens ko ia I loto nuku alofa ka ki ngā tai whoki ka inga ka aku whamalo lahi atu ke te mo tolu ku mo whea koe ta uta fo o koe me ta whaaki ko ia ai Bates Fashion Store I loto nuku alofa ko tui o ku kake ta whaaki pe koe Francis Dickens whamalo lahi atu ke te mo tolu ku mo ke ia whea koe uta fo o ko si ia uki ai te ke lava pe o tori mo whiri koe habe ai whahinga wala mo whahinga staila o ku ke mao atu ai o ku ke fie mao ku lava ko toa be ia mao atu pe me he tau whare wala ko ni I loto nuku alofa te ke lava atu ki ai I he Bates Fashion Store I loto nuku alofa ko lava pe tau polo kalama he whiawhini ma whamalo la he te ki mo tolu ko toa pe mo kau mai he tau polo kalama ka mo mea tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai